Жалпы 29 кәсіптік лицейдің еркек мұғалімдердің атынан жеке өзімін атынан құттықтап қоюға рұқсат етесіздер. Аял заты әрдайым арулығы, нәзіктігі, боркерлігі жана ақылмандығы менен біздің жашауымызды көп бөліп келеді. Енелер тұрмышымыздың барлық сөрелерінде өлкөбүздүн өндүрүшүнө салымын кошуп келет. Жадыраган жаз мезгилинен көркүнө көрк кошуп, ажарына ажар кошо турган майрамдардын бири бул айымдардын эл аралык майрамы. Бул майрамдын кыргыз коомчулугунда гана эмес, бүткүл дүйнө коомчулугунда да орду чоң. Чынында эле аял заты бул дүйнөнү күндүзү күндөй болуп, түнкүсүн айдай толуп, нур чачыратып, өзүн 9 ай көтөрүп колготкон, 10 ай көтөрүп омурткасы сыздатқан асыл энелерин, бир тууган эже карташтарын, сүйүктүү жарларын, бирге сүйгөн айылдарыбыз, дегеле жалпы аял заттын erkeklerimiz. Andıktan ağırçek apalar, asıl geceler, aykokul karındaşlar, zamandın cügün birge kötürgön, kücülmön kesipteşler. Sizlerge çın den soğuktu, uzun ömürdü, maytarılbas, kacbas kayrattı, aşıp taşıp durgan bakıt tağlaydı, jarkıldagan jaydары bağlaydı қалай. Урматтуу айымдар, дүйнө сулуулугун сактап турган сиздер. Аял заты бар аалам сулуу, асман жарык, эркектер күчтүү. Бар болуңуздар бажырайган биздин ардактуу ayımlar. Otanların birge ne gelgen urmattуу Ak Kalpak günümüzler bilen жалпы erkek muhaliflerine kutluyum. Ak Kalpağınızlar başınızlardan düşmesin. Şu Kırgızdın simvolikası olan kalpağımız көп kökölöp jüre bersin. Şu zamanımız tınç. Elimiz bütün bölükön Kırgızstanda yaşaştı, Kuday nasip kılsın.